Na 2 dana pred Svetog Arhangela 13. odnosno 26. jula 1898. godine 3 devojčice iz sela Đunisa kod Stalaća na čudesan način pronašle su sveto mesto. Najmlađa od njih, Milojka, koja je tada imala 13 godina, videla je svetu Bogomajku na jednom izvoru gde se bila uputila po vodu za sebe, svoju sestru i njihovu drugaricu. Na izvoru je videla devojku gde sedi na kamenu, a sva je bila u blistavom i zlatnom odelu. Oko te devojke bila je nekakva divna svetlost kakvu Milojka nije videla pre toga. Devojčica se beše uplašila i htela da pobegne, ali je ta nepoznata devojka zaustavi i reče da se ne plaši. Iako se bojala, devojčica je ipak prišla. Presveta Bogorodica joj reče da na tom mestu treba izgraditi crkvu i da se ta crkva posveti pokrovu Presvete Bogorodice, a voda sa izvora da se koristi za isceljenje bolesti. Mala Milojka nije u potpunosti shvatala to što je videla, pa joj ni starije devojčice nisu poverovale, ali kada su popile malo vode zahvaćene rukom Presvete i kada se dogodilo ono što je Bogorodica rekla Milojki, da će početi nevreme i da bi trebalo da se sklone u neku kolibu, Persa i Janka su poverovale Milojkinoj priči. Takvo se nevreme nije pamtilo u tom pitomom kraju. Danas je po Božjoj volji i milosti na ovom mestu prelepi manastir posvećen pokrovu Presvete Bogorodice, a broj isceljenja vodom u kojoj je sila i slava Božja više se ne broji. Jedne noći, koja beše kao ova, u jednoj crkvi, koja beše kao ova, sastadoše se ljudi i anđeli i prinošahu molitve Bogu Spasitelju naše. Tiho i nečujno, na zapadna vrata u vreme približno ovome, uđe Presveta Bogomajka u hram, praćena Svetim Jovanom i mnoštvom anđela, i stade povrh naroda Božjega, raširi ruke svoje i poče s umiljenjem da se moli Bogu, Spasitelju svih ljudi. I zakrili svojim svetim omotorom i pokrivačem savi narod taj i izmoli od Boga svima ljudima spasenje. Došla je, braćo i sestre, sa dvojicom velikih devstvenika, Svetim Jovanom Pretečem i Svetim Jovanom Bogoslovom, gde je znala da oni imaju takvu smelost pred Bogom, da što god zaištu zajedno sa njom, dobit će od Sina svoga i Boga našega. Tražila je grešnima oproštenje, tražila je spasenje svima ljudima, tražila je blagoslov za sve one koji vjeruju u Sina njenoga i Boga našega. Tražila je ona i spajala je Boga sa ljudima. Pre 100 i više godina javila se ona ovdje na ovom mjestu na kojem mi stojimo i molimo se njoj. I donela je blagoslov u ovom mjestu, tako da nas je danas, odnosno noćas, skupila sve sa svih strana, i sa Save i Dunava, i sa Drine i ispreko Drine, i sa Kosova i Metohije, i sa svih krajeva gdje vasceli naš narod živi. Jer saznali smo i znali smo i znamo za ovo mjesto spasenja. Znamo da je i Majka Božja noćas ovdje i ona koja se zove Marija Egipćanka, da nas blista kao sunce u carstvu Božjem, jer preko Presvete Bogorodice steče oproštaj svih grehova svojih. Tako i mi, braćo, koji dođosmo njoj, da nas ona očisti, ona hoće, ona traži od nas da se njoj obratimo, da predamo sebe njoj, jer samo sa njom i sa svima svetima možemo se spasiti. Zato, braćo i sestre, kada se vratimo kući svojoj,
prvu stvar koju treba da učinimo je u svoj život uvedeno jeste nijedno jutro, nijedno večer, nijedan dan, nijedna noć da ne prođe, da se ne obratimo njoj molitvom ili pesmom, da ne tražimo njenu pomoć.